Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar mengaji yuk teman-teman. Kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga Al-Fatihah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, segitu aja ya video dari aku. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, di like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya teman-teman ya, jika kalian menyukai video aku. Oke, assalamualaikum teman-teman.